ва бо он ки дар ҷараёни мавсими гузашта бисёре аз футболбозони дастаи равшан тарки ин тим карданд, қисмати зиёди онҳо ба дастаи ҳосилот рафтанд, вале дар анҷом ҳам ба тавоқуф нарасиданд. Баъзе онҳо ба дастаҳои дигар ҳам гузариш карданд, вале ҳастанд футболбозоне ки дар гузашта шарифи бошгоҳи футболи равшанро дифоъ карданд, аз ҷумла капитани кунунии дастаи ҳосилот Сафаралӣ Каримов ба ҳисоб меравад. ва ин дерби минтақаи Кулоб аст, бинандаи азиз, ки имсол дастаи ҳосилот ҳам бо роҳбарии Амин Субҳони мутахассиси футболи Эрон, ки дар футболи Тоҷикистон ҳам давоми чанд соли ахир таҷриба касб кардааст, ҳунарнамоӣ мекунад ва ҳосилот албатта натиҷаи хуб ҳам нишон дода истодааст. аз ҷумла мо агар бозии даври ҳафтуми чемпионати мамлакатро бибинем, онҳо яке аз пештозони ҷадвали чемпионат бошгоҳи Эсхатро шикаст доданд бо ҳисоби 1-0 ва ба ин хотир мавқеи дастаи ҳосилот ҳамин ҳоло дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон дар қатори тимҳое ҳаст ки имтиёзҳои муҳим гирифтанд. аз ҷумла 8 имтиёз дастаи ҳосилот дорад ва онҳо дар зинаи ҳафтуми ҷадвали чемпионати Тоҷикистон қарор гирифтанд. ва нагуфта намонад ки ҷавонҳои хуб ҳам дар ҳайати дастаи ҳосилот ҳунарнамоӣ мекунанд ки имрӯз қисми зиёди онҳоро мо дар ҳайати асосии ин даста хоҳем дид. хуб, мухлисони хеле зиёд ҳоло оҳиста оҳиста ба варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб омода истоданд. новаст аз он ки ҳаво хеле ва хеле гарм аст нисбат ба пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе. ҳоло дар худи ҷануби кишвар шаҳри Кулоб 32 дараҷа ҳаво гарм аст ва ин то як андоза фикр мекунам таъсири худро расонида метавонад ба бозингарон, вале мо умед дорем ки маҳз ҳассосияти рақобат, он ангезае ки футболбозон доранд, моро хушҳол хоҳад кард дар бозии имрӯза, чунки ҳам ҳосилот ва ҳам равшан ният доранд ки натиҷаи хеле хуб ба даст оваранд. хуб, албатта дастаи равшан ҳам дар тамоми як ҳафтаи гузашта 2 маротиба бар тими пурқудрати Истиқлол пирӯзӣ ба даст овард. яке аз ин пирӯзиҳо дар суперҷоми кишвар буд ки шогирдони Тоҳир Муъминов ин ғалабаро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба даст оварданд ва ҳамин тавр бо як нерӯи хеле ҳам хуб ба бозиҳои хонагии худ дар доираи чемпионати Тоҷикистон омаданд. нагуфта намонад ки қарор буд қабл аз оғози ҳамин рақобат дар майдони марказии шаҳри Кулоб як намоиши фарҳангӣ бо иштироки чеҳраҳои саршинос, сарояндаҳои хушноми минтақаи Кулоб баргузор шавад. ин ҳам ба хотири муваффақияти даста дар суперҷоми кишвар буд ки маротибаи дуюм дастаи равшан дар таърихи худ тавонист суперҷоми Тоҷикистонро ба даст оварад. бори охир онҳо соли 2013 бар тими Регард Ҳадас бо ҳисоби 2-1 ғалаба ба даст оварда буданд ва инак соли 2023 бошад даста бар чемпиони чандин каратаи кишвар ва яке аз серҷоизатарин дастаҳои футболи кишваромон Истиқлол пирӯзӣ ба даст овард. Истиқлол ҳам дар ин давр бозии худро баргузор накардааст ва қарор аст рақобати Истиқлол ва Хатлон расон соати 18 дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор шавад. ин бозӣ ҳам тавассути шабакаи футбол манзури бинандаҳо хоҳад шуд ва мо бовар дорем ки рақобати Истиқлолу Хатлон ҳам хеле ҷолиб ва хотирмон баргузор хоҳад шуд. хуб, айни ҳол дастаҳо ба варзишгоҳ ворид мешаванд. дақиқаи хеле кам боқӣ мондааст то оғози ин рақобат аниқтараш 2 дақиқаи дигар ва бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин шиносоӣ бо ҳайати доварон ва интихоб кардани майдон бозӣ ҳам шурӯъ хоҳад шуд. ин намои зебои варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб аст ки инак давоми чанд соли ахир ба дастаи равшан кӯмак мекунад ва имсол андаке камбудиҳо буд, вале фикр мекунам бартараф гардиданд.
خب گزارش مستقیم خود را ادامه میدیم. بینندگان عزیز، از بازی даври ҳаштуми чемпионати мамлакат байни дастаҳои равшан ва ҳосилот ин бозӣ мавқуф мондааст ва имрӯз аллакай тоҳир муъминов дар ҳайати дастаи равшан таъхирот ба амал овардааст. мо имрӯз дар ҳайати асосӣ ин даста бозингари нимуҳофизаи тими равшанро намебинем. ин эммануэл мабоах ва футболбози мазкур дар ҳайати асосӣ қарор надорад ва ҳамчунин дар курсии эҳтиётӣ ҳам нест ва ба ҷои ӯ фатҳулло олимзода ки бинобар сабаби корти сурхаш дар бозии ахир иштирок накард ширкат хоҳад кард. абдулло давлатов довари бозии имрӯза, фарҳод қуралов ва ҳамчунин ҳамза шоҳимардонов ба ӯ кӯмак мекунанд. рустам нурматов дар нақши довари чаҳорум дар бозии имрӯза фаъолият хоҳад бурд. ва як таъхирот дар ҳайати дастаи равшан бинандаи азиз вобаста ба он бозие ки тими мазкур муқобили истиқлол дар доираи суперҷоми мамлакат анҷом дода буд ба назар мерасад. дар ҳайати дастаи ҳосилот ҳам ҳамин гуна таъхирот дида мешавад вобаста ба он бозиҳое ки дар даври ҳафтуми чемпионати мамлакат баргузор шуда буд ва ҳосилот бар тими исхата ғалаба карда буд. имрӯз ба ҷои фатҳулло бобоев мо гуфтем рустам ризоев ҳунарҳамӣ хоҳад кард ва ҳамчунин боз таъхиротҳои дигар ҳам дар ҳайати ин даста ба назар мерасад. хуб ҳайати дастаи равшан дар бозии имрӯза чунин аст бинандаи азиз. рақами 55 дарвозабони евгений гритсенко дар хати ҳимоя рақами 22 капитани даста хомурод назаров, рақами 15 самуил муфори, рақами 23 муҳаммад насков ва рақами 14 бахтовари хуршед. дар марказ айдан мокран таъхи рақами 19, рақами 8 аббос андалемов, рақами 21 ҷозеф акумади, рақами 10 фатҳулло олимзода ва рақами 63 муҳаммад шарифи саидхоҷа. дар хати ҳамла рақами 11 амирҷон сафаров ки вақтҳои охир бовари сармураббиро ба худ бештар кард ва яке аз қаҳрамонҳои асосӣ маҳз дар бозӣ барои дарёфти суперҷоми тоҷикистон буд ки голи шедеври ӯ ғалабаи дастаи равшанро таъмин кард. ин ҳам тоҳир муъминов сармураббии дастаи равшан, мутахассисе ки ин мавсим ба симати сармураббии даста пазируфта шуд ва аллакай як ҷоизаро ба дастаи равшан овард дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ. ин яке аз дастовардҳои хуб барои тоҳир муъминов хоҳад буд. соли гузашта мо дида будем ки чӣ гуна ҳуктош ба лигаи олӣ роҳат гирифт замоне ки ӯро сармураббии даста буд ва ҳамчунин дастаи мазкур дар финали ҷоми тоҷикистон бозии арсанала муқобили истиқлол нишон дода буд. бозӣ шурӯъ мешавад аз маркази майдон. футболбозони дастаи ҳосилот бозиро шурӯъ карданд ва якбора партоба канори рост аммо бенатиҷа. хуб ҳайати дастаи ҳосилот ки болобосаи сафед бозӣ дорад чунин аст. дарвозабон рақами 1 рустам ризоев ва рақами 4 мелот байрампур, рақами 2 сафарали каримов, капитани даста рақами 5 далер шомуродов, рақами 13 раҳматшоҳ раҳматзода ва рақами 22 алишер сафаров. дар марказ рақами 20 наврӯз рустамов, рақами 8 абдураҳмон нозимов, рақами 6 саид мухтор азимов, рақами 11 шодиҷон муродов ва дар хати ҳамла рақами 19 муҳаммад али азизбоев. амин субҳонӣ сармураббии дастаи ҳосилот аст, мутахассиси футболи эрон. ба ӯ дар симати мураббигӣ албатта дар гузашта ду футболбози хуби кишварамон аз ҷумла баҳодур суфиев ва дилшод восиев кӯмак мекунанд. ситоди мураббиёни дастаи ҳосилот хеле хуб ҳам ҳаст ва албатта амин субҳонӣ ҳамон мураббӣ аст ки дар фаъолияти мураббигии худ хо дар клуби маркази вардаши артиш бошад ва акнун хо дар ҳосилот бештар он нафаронеро ба ситоди мураббиён ҷалб мекунанд ки дар гузашта бисёр хизматҳои хуб анҷом доданд дар футболи кишвар. аз ҷумла дилшод восиев ҳам бо ӯ дар вақтҳои охир дар клуби маркази вардаш артиш фаъолият карда буд ба сифати ёрдамчӣ ва баъд аз рафтани амин субҳонӣ дилшод восиев ҳам аз ин тим рафт ва ҳоло боз ба ҳосилот даъват шуд бо тавсияи амин субҳонӣ ва фикр мекунам ба оҳистагӣ ин таҷрибаи бисёр хуб хоҳад буд барои яке аз муваффақтарин футболбози кишвар дар асри 21 дар футболи тоҷикистон дилшод восиев ва яке аз серҷоизатарин футболбозон гӯем хато нахоҳем кард. ҳоло ҳамлаи футболбозони дастаи равшан мо мебинем. инҷо зарбаи ҷаймавӣ ҳам ҳаст аз ҷониби бозигарони дастаи равшан.
ва дар вазъияти стандартӣ онҳо имконияти бисёр ҳам хуб доранд то аз ин истифода баранд ва муваффақ ҳам шаванд. ҳоло бибинем муҳаммадшариф саидхоҷа бозингари рақами 63 зарбаи ҷаримагиро иҷро мекунад. бештари бозингарони равшан ҳам омода ҳастанд барои истифода бурдани ин гуна вазъияти хуб дар ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот. ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем. партоби муҳаммадшариф саидхоҷа борди ҷаримагоҳ мешавад. фурсат буд барои футболбозони равшан, аммо туп бо як расиш ба чанд бозингари дастаи ҳосилот аз ҷаримагоҳ берун ҳам шуд. акнун аксол ҳамлаи дастаи ҳосилот муҳаммадалӣ азизбоев бозингари рақами 19 ба капсе бояд кӯмак кунад пас ба маркази майдон ва инҷо абдураҳмон нозимов ва чанд футболбози дигари дастаи ҳосилот талош мекунанд ки тупро зери ихтиёрӣ ё зери назорати худ гиранд. хуб наврӯз рустамовро мо дар аввал ишора кардем нимуҳофизатгар, аммо ӯ ҳамчун дифоъгар ҳунарнамоӣ мекунад. умуман дар клуби маркази вардаши артиш ҳам дар чанд дастае ки акнун бозӣ кард дар нақши ҳимоятгари марказӣ ҳунарнамоӣ мекард. ӯ сафаралӣ каримов, раҳматчоҳ раҳматзода, алишер сафаров инҳо бозингарони хатти дифоъи дастаи ҳосилот ба шумор мераванд. гритсенко пас ба марказ дақиқ буд ба муҳаммадшариф саидхоҷа ва футболбозони равшан ҳоло бо ту ҳунарнамоӣ дорад. аббос амдалебов партоб ба маркази майдон, аммо инҷо далер шомуродов тупро аз маркази майдон ба пеш ирсол кард ва туп аз майдон берун нашудааст. туп дар ихтиёри футболбозони дастаи равшани клуб мебошад. хуб инҷо албатта мо боз дуэли ду нафар аз мураббиёни футболро мебинем, аз ҷумла тоҳир муъминов ва амин супонӣ ки яке мутахассиси футболи кишварамон ва дигаре мутахассиси футболи эрон ки дар футболи кишвари мо давоми чанд сол аст ки фаъолият бурда истодааст. албатта фаъолияти назаррас ҳам гӯем хато на мекунем. ҳоло бо ту бозингарони дастаи ҳосилот паси мелод байрампур ба дарвозабон, инҷо боз ҳам футболбози дастаи ҳосилот аз ин вазъият баровард ва зарба зад ба маркази майдон. маълум мешавад ки бозингарони равшан мехоҳанд ки дар ҳар мавқеи майдон бартарӣ нишон диҳанд. пас ба канори майдон ҷозеф акомади яке аз хафнуктарин бозингар барои дастаи ҳариф мебошад. ҳоло зарба аз масофаи дур, аммо ин зарбае ки иҷро шуд хато рафт аз ҷониби айдан окран. умуман маркази майдонро ҳам бозигарони хуби дастаи равшан хеле хуб танзим карданд, аз ҷумла айдан окран дар бозиҳои гузашта эммануэл моах ҳунарнамоӣ кард ва чанд бозингари дигар дар ҳайати ин даста, аз ҷумла футболбозони ҷавон фатло олимзода дар маркази майдон, аббос андалебов ки инҳо хеле ва хеле ҷавон ҳам ҳастанд, аммо бибинед дар ҳайати асосӣ хеле хуб бозӣ карда истода. муҳаммадшариф саидхоҷа пас ба канори майдон, идомаи ҳамлаи дастаи равшан, ирсоли туп ва чӣ гуна барои амирҷон сафаров. фурсат буд ин аввалин имконияти голзанӣ барои дастаи равшан. боз як партоби дигар, чӣ гуна ҷозеф акомади зарба мезанад. бубинед ки дар ин ҳолат тамоми шароитро бозингари хатти ҳамлаи дастаи равшан фароҳам овард амирҷон сафаров, вале зарбаи ҷозеф акомади хато рафт. шояд нурҳои офтоб ба ӯ мушкилӣ эҷод карда, аммо паси ӯ ҳам ба амирҷон сафаров бисёр олӣ буд. дар ҳамин лаҳза бинандаои азиз беҳтарин имконият. ман фикр мекунам инҷо шояд чизи дигар бошад, чунки дар ин лаҳза дилхоҳ футболбоз мехоҳад дустар зарбаи ҷониби дарвоза ирсол кунад. озод буд ва имкони идома додани ҳамла хеле ва хеле қулай буд барои ин футболбоз. партоби хеле ҳам баланд ва рустам ризоев тӯбро дошта мегирад. шоди муродов партоби бисёр хуби диагонали ба канори рости майдон, идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилотро мебинем. фурсат ҳаст, мавқеят барои бозингарони тими ҳосилот ва ту ба пои самуэл офори расид, ҳимоятгари марказӣ дастаи равшан ва ҳамин тавр бозингарони тими равшан ҳоло ба аксул ҳамлаи навбатӣ мераванд. ҷозеф акомади ду нафар акнун ба ӯ дар меафтанд ва муваффақ ҳам мешаванд футболбозони ҳосилот ки тӯбро аз ӯ гиранд. алишер сафаров партоби дигар ба ҷаримагоҳи дастаи равшан. холмурод назаров, аммо футболбозони ҳосилот метавонанд ҳамларо идома диҳанд.
Розимов паси ӯ вале Евгений Гриценко хубро дошта гирифт. Севои олии дарвозабони украини дастаи Равшан дар бозии суперҷом хеле ва хеле назаррас буд ва инро ба инобат гирифта ӯро беҳтарин бозингари суперҷоми кишвар интихоб кард. охиран ҳам ӯ беҳтарин буд дар қатори футболбозон. дар минбари шарқии вардишгоҳи марказии шаҳри клуб мухлисони хеле сершумор нишастанд. онҷо каме соятар аст ва ин хотир мухлисон ҷои ба худ бароҳатро интихоб мекунанд ва ба ин хотир дар самти муқобил мухлисони камтарро мебинем. Окран дарвозабон Гриценко, Холмурод Назаров, Айдан Окран, Насков ва туб аз майдон берун шуд. Хуб, Насков дар бозии суперҷом муқобили Истиқлол иштирок накард, чунки гуфта шуд бо сабаби осеб ӯ наметавонад ба дастаи Равшан кӯмак кунад ва дар мавқеи ӯ албатта бозингароне ки ба майдон омадан хеле зиёд ҳам буданд. ва бозии охирро агар ҳисоб кунем ду таъхилот дар дастаи Равшан дида мешавад. бинандаи азиз, охиран ду таъхилот. Тоҳир Муминов ҳоло шояд чандон розӣ нест аз дастпарваронаш ки чаро қоидаи бозиро дар ин лаҳза вайрон карданд. хуб, дар мавқеи Муҳаммад Насков шаҳриёри Иноятулло бозӣ карда ва 82 дақиқа ӯ арзанда ҳунардамоӣ карда тавонист ва баъдан ӯ ҳам иваз шуд бо бозингари эҳтиётӣ Амирҷони Фаррухзод. хуб, Сафарали Каримов дар назди тӯб, капитани дастаи ҳосилот. ҳоло биёед мебинем ки Сафарали Каримов чӣ гуна партоб мекунад. Партоби ӯ ба ҷаримагоҳ чандон мувофиқ набуд барои он бозингароне ки дар ҷаримагоҳ омода буданд. Амирҷон Сафаров, Фатулло Олимзода ва боз ҳам ҳамлакори дастаи Равшан бо тӯб. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Сафаров пас ба марказ. Айдан Окран, идомаи ҳамлаи дастаи Равшан наскадори майдон. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, Айдан Окран, Самуил Офори. Офори филе медиҳад ду бозингари дастаи ҳосилотро, вале пасаш хато буд ба канори чапи майдон ки онҷо бахтовари Хуршед омода буд барои қабули пас. Алишер Сафаров, ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан бенатиҷа ба анҷом расид ва инҷо хато аз ҷониби Аббос Андалебов содир шуд дар муқобили Саид Мухтор Азимов, муҳофизатгари тими ҳосилот. 10 дақиқа сипарӣ шуд аз оғози дидори дастаҳои Равшан ва ҳосилот. ҳисоб шуда нашудааст, хеле ҳам гарм ва қарор буд робарати дастаи Равшан ҳам қабл аз оғози мавсим гуфтанд ки имсол майдони хонагии дастаи Равшан аз ҳамон дастгоҳҳои рӯшноидиҳандаи муосир насб мешаванд, муҷаҳҳаз мешаванд ва роҳаттар бозиҳо баъд аз соати 18 ва 19 баргузор шуданашон аз иртибот дур набуд. аммо маълум шуд ки ин кор амалӣ нашуд. аз ҷониби робарати даста маблағи зиёдро ҳам талаб мекунад албатта, вале дасте ки бояд бештар талош кунад барои натиҷаҳои баланд, барои муваффақиятҳои навбанав бояд ин гуна корҳоро ҳатман анҷом диҳад. ҳоло дар Тоҷикистон танҳо ду майдон дорои чунин дастгоҳҳои рӯшноидиҳандаи футболе ҳастанд. ин майдони марказии шаҳри Душанбе ва майдони марказии шаҳри Ҳисор ки ҳарду ҳам майдони сумӣ мебошанд. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот, бозигузори хуби футболбозони дастаи ҳосилот ва ҳоло зарба аз масофаи дур иҷро карда мешавад, аммо тӯб ба пои бозингарони Равшан бармехӯрад. акнун аз ҳуҷуми футболбозони Равшан мо мебинем. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Наврӯз Рустамов аз маркази майдон. Абло Давлатов дифоъгони дастаи ҳосилотро ба назди худ мехонад. шояд беэҳтиётӣ боис бар он шуд ки
бозингари ҳосилот ӯро аз пой афтонад. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи такрор ки чӣ гуна амал кард буд. Инҷо пеш аз он ки Муҳаммадшариф Саидхоҷа аз пой афтад, худи Наврӯз Рустамов аз пой афтода буд. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем. бале ҳамон чамани майдон чандон ки мувофиқ нест ва баробар нест, ҳатман ба бозингарон ҳам барои давиши онҳо монеа пеш меояд. Шоди Муродов партоби хеле баландию дақиқ ба Муҳаммадали Азизбоев. Мурод Назаров инҷо бибинед ки чӣ гуна амал кард дар муқобили ҳамлагари дастаи ҳосилот анҷом медиҳад ва довар ишора мекард ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. бори дигар ба лаҳзаи такрор таваҷҷӯҳ мекунем. баъд аз бозгашти ҳамин ҳолат инҷо Холмурод Назаров мехост бо ҳамин амал ин вазъиятро рафт кунад, вале ӯ монеа пеш овард ба бозингари дастаи ҳосилот. Хуб, зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи меҳмонон. Алиашо Муродов дар назди туп. партоби ӯ баланд ва мувофиқ ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, вале туп аз майдон берун шуд ба фоидаи футболбозони тими Равшан. бисёр мувофиқ ин ирсоли туп анҷом шуд аз ҷониби ҳимоятгари дастаи ҳосилот, вале касе набуд аз футболбозони дигар ки ин имкониятро хубтар истифода намояд. Назаров Окран тупро аз даст медиҳад нимуҳофизатгари дастаи Равшан ва аксулҳамлаи тими ҳосилотро мебинем. Саидмухтор Азимов пас ба канори майдон. як ирсоли туп ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, аммо баландтар буд. далер Шомуродов, Раҳматшо Раҳматзода, Шомуродов партоби ноаниқи дифоъгари дастаи ҳосилот ва туп дар ихтиёри дарвозабони дастаи Равшан Евгений Гритсенко. сармураббии дастаи ҳосилот дар бисёре аз баромадҳои худ ҳам ибрози андеша кард ки бештар онҳо мехоҳанд ки тавассути пасҳои заминӣ даста бозии худро ба роҳ монанд. инҷо қоида вайронкунӣ сурат мегирад. корти зард ба Фатҳулло Олимзода нишон дода мешавад. бозингари рақами 10 дастаи Равшан. ишора мешавад бозингари дастаи ҳосилот дар замин хобидааст ва маълум мешавад ки осеби ҷиддӣ гирифт. инҷо оринҷи дасти футболбози дастаи Равшан барои бозингари ҳосилот зад ва довар ба ӯ корти зард нишон дод. қаблан дар бозии гузаштаи дастаи Равшан ӯ корти сурх гирифта буд. Раҳматшо Раҳматзода осеб гирифтааст. با مرکز ولی توپ در پای فوتبالبازان دسته Равшан. Фатҳулло Олимзода, Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва инҷо ҳам қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби бозингари дастаи ҳосилот Раҳматшоҳ Раҳматзода. муқобили Муҳаммадшариф на инҷо аз ҷониби Раҳматшоҳ Раҳматзода бозингари рақами 13
ба тӯб нарасид. албатта дифоъ бери дастаи ҳосилов, ба ин хотир довар зарбаи ҷаримавӣ дод ба суди мизбонон. Тоҳир Моминов дар давоми чанд соли охир дар дастаҳои гуногуни футболи кишваромон ба сифати мураббӣ фаъолият дорад, вале аз ҳама натиҷаҳои баландаш ин ба сифати бозингар ҳам буд. замоне ки дар ҳайати дастаҳои Помир Душанбе, Андиҷони Ӯзбекистон ва баъдан дастаҳои дигари футболи кишвар бозӣ кард. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа инҷо зарба ҷониби дарвоза ва гол. ҳисоб дар дақиқаи 8-уми рақобат кушода мешавад. зарбаи рости Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ва ҳисоб 1-0. Равшани Гулло ба пеш мебарад дар қисми аввали рақобат. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа бубинед чӣ гуна тӯбро ба дохили дарвозаи ҳосилот равон кард. аслан сабку услуби зарбазанӣ Муҳаммад Шариф Саидхоҷа аз куҷое ки набошад ҳамин гуна аст ки ӯ бештар зарбаи рост ҷониби дарвоза ирсол мекунад ва ба ин хотир барои дарвозабонҳо бисёр душвор мешавад. ин дафъа Рустам Ризоев натавонист аз уҳдаи баргардондани ин зарба барояд. ва биёед бори дигар бибинем. инҷо дарвозабон натавонист. бале, дарвозабон омода буд ки баргардонад, вале шояд Амирҷон Сафаров ҳам ба ӯ монеа пеш овард ва дарвозабон тавозунашро аз даст дод ва ҳамин тавр тӯб ворди тӯри дарвоза шуд. Амирҷон Сафаров идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Ҷозеф Акомади аз канори рости майдон. ӯ бисёр ҳунаррамои хубам дорад ва зарбаи хеле оли Ҷозеф. аммо Рустам Ризоев ин дафъа дарвозаи ҳосилотро аз гол эмин нигоҳ дошт. бисёр як аксулҳамлаи хуби футболбозони дастаи Равшан. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, хеле зарбаи хубу нишонрас ва Рустам Ризоев бо як даст зарбаи сахти легионери дастаи Равшанро баргардонда тавонист. оломаз ӯ зарбаи кунҷиро ба бозӣ медарад. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот ва бозам Рустам Ризоев муваффақ мешавад барои баргардондани зарба. Шоди Муродов тӯбрабои бозингарони дастаи Равшан. Комади пас ба марказ ва футболбозони Равшан тӯбро ниҳояти кор гирифтанд аз бозингарони меҳмон. Фатулло Нимзода, Айдан Окран, Насков, Олимзода, ва қоида боз инҷо вайрон карда мешавад аз ҷониби Саидмухтор Азимов дар муқобили бозингари рақами 10 дастаи Равшан ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи соҳибони майдон. чеҳраи Амин Субҳонӣ барои шумо нишон дода мешавад. сармураббии дастаи ҳосилот. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа инҷо ҳам зарбаи рост шояд мехост анҷом диҳад, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. خیلی زود به پیش برآمدند بازیگران تیم روشن و توانستند گل ششم خود را در موسم امسال به هدف رساندند. عموما یکی از مشکل‌های اساسی دسته روشن در موسم امسال این زدن گل‌ها است. حمله‌گران هم چندان موفق نیستند در چمپیونات تاجیکستان. که از حمله‌گران کسی موفق به گلزنی نمی‌شود. چمپیونات تاجیکستان بیشتر گل‌ها هم از جانب بازیگران دیگر زده می‌شود. در 7 بازی اینک 6 گل. عموما بیت این بازی رو استثنا می‌کنیم و رقابت‌های دیگر 6 بازی و 5 گل. این خیلی و خیلی کم است برای یک دسته که هدف‌های خیلی زیادتر.
بازم خطا و کارت زرد و سعید مختار عظیموف نشان داده میشد قبلا در نیمه میدان حصول قایدار بازی رو ویران کرده بود و این دفعه در نیمه میدان روشن و داور آگاهی داد و نیمه فیصدگری تیم حصول برای این عمل کردش. بسیار دقیق بازی کرد نیمه فیصدگری تیم مهمان. عباس اندلیبوف رو از پای صدا افرانیده است. سعید مختار عظیموف و حالت عباس خوب هم نیست و کمک تایگونی دارد. دقیقه 23 بازی هم حالا جریان دارد بیننده عزیز. تنتنه فوتبال در میدان مرکزی شهر کلوب خیلی و خیلی زیاد است. طرفداران زیاد این دسته و دستگیری تیم روشن آمده. شمرادوف نوزیموف و موفق نمیشد محمد نسکوف ادامه حمله دسته حصولات رو میبینم. شادی مرادوف ضربه میزند ولی ضربهش خطا میرود است پهلوی دروازه یوگنی گریتسینکا. سعید مختار عظیموف توپ رو گرفت و بعدا شادی مرادوف حمله دسته حصولات رو ادامه داد. شادی مرادوف و محمد نسکوف هر دو مفاهمی دادن در مرز میدان. و قریب بود اونها از فوتبال با گوشتین بگذارن. خب بازیگران احتیاطی دسته حصولات آمادگی دارند. خب آیسا گفتیم شماره مخلصان در ورزشگاه دسته روشن خیلی زیاد شده ایستادن. شاید تا آغاز قسمت باز شماره آنها زیادتر هم شود. ضربه جریمه‌ای و فایده مهمانان تیم حصولات. مقطعی خیلی بلند با جریمه‌گوف و توپ رو یوگنی گریتسینکا کشته میگیرد. می‌خواهد نمی‌دهد و دسته حصولات. امروز در حقیقت دسته حصولات ما یکی از بازیگران خوب این تیم رو می‌بینیم. موسیسی فاروق در حیث اساسی البته ادامه حمله دسته روشن. جوزف اکومادی فرصت برای او و امکان ضربه‌زنی بود. بله واقعا هم بود و گزارش کرد و برای پای چپش توپ رو موفق کرد اما ضربه خطا رفت و امکانی پاس دادن هم با بازیگران دیگر وجود داشت و جوزف حالا عذر می‌پرسد از همدسته‌هایش. در کرسی تو دسته حصولات همچنین بازیگران دیگر هستند. دلیر چولوف، تیمور محمد مرادوف، بنجامین اساموا، این البته حمایتگر است. در زمان احتیاطی فتح‌الله بوبویف، امیرجان خدایدودوف حمله‌گر، محافظتگر نور محمودوف
بازیگری دسته روشن از پای افتیده است. جوزف کماتی و بازی رو هم باز می‌دارد. دوبار اصلی نفت توپ از اوت با بازی در آورده می‌شود. تلویزیون دسته روشن حالا دو توپ هستند. عباس اندلیباف محمد شریف سعید خوجا پاسی بسیار خوبی او با جوزف و حکومتی حالا نمی‌گذارد که توپ از میدان بیرون شد، اما هرچند کوشش کرد ولی توپ از میدان بیرون شد. اما به هر صورت خوب است برای دسته آنها که توپ از خط افقی میدان و از مرز میدان بیرون شد. ایدان اوکران عباس اندلیباف بختیاری خورشید بازی وارد نشده است. دوباره اجازه میدهد برای ادامه حمله. عظیموف نه، این عبدالرحمن نظیموف بود. پاس خطایی او رحمت زاده نظیموف سعید مختار عظیموف ایدان اوکران و پاسی رو دریافت کردن توانست امیرجان سفارов حمله‌گری این دسته. حالا فرصت برای دسته حاصلات ناسکاف و ضربه چناری با فایده دسته روشن. مخلصان عزیز، به سمع هوای شما می‌رسانیم که بعد از انجام این بازی بودموفیلاتره برگزار در بازی دسته روشن حالا اناناس که روبروی دسته روشن در هر بازی و خاطری حضوری مخلصان توفیق‌های خوب هم می‌گذارند برای بولید خاطری آنها. البته در بازی استقلال روشن و استقلال که در دوره چمپیونات برگزار شده بود در همین میدان چند هفته پیشتر، اونجا ماشین سبکرو گذاشته شده بود. حالا باشد توفای خاطروی و فکر می‌کنم بسیار خوب است. اون نفرانی که چپتای بازی رو می‌خرند وردی ورزشگاه میشوند باز میتوانند توفای قیمت‌بها هم برد کنند. این یک اقدام خوب هم هست برای جلب مخلصان به میدان ها. ادامه حمله دسته حاصلات پاس به کنار راست توپ از میدان بیرون شد. اوکی سفرعلی کریموف برای ما شما نشان داده شد، کاپیتان دسته حاصلات. سفرعلی کریموف در چمپیونات تاجیکستان سالیان زیاد بازی میکند. فوتبال 34 سال است. در روشن هم سالیان زیاد بازی میکرد ولی از همه فعالیت خوبی و من فکر میکنم در دسته ریگارتا داز بود. سالیان زیاد در حیطی دسته ریگارتا داز هم بازی کرد. در دسته خطلان هم هنردمایی کرد. از این پیشتر سال 2017 در خود حاصلات هم بود، به صفت کاپیتان دسته بازی میکرد. در خوجند هم بازی کرد. در دسته سابق خیر هم هنردمایی میکرد. در ایست روشن هم در خودی روشن هم چند مرتبه بازی کرده است. ادامه حمله دسته روشن حمله ادامه میکند ولی داور با این چیزهای مایده شده اهمیت هم نمیدهد. اونجا شاید بازیگر روشن الکی امکانیت نداشت برای ادامه دادن حمله و خود را با زمین هوا داد و داور این چیز را حساب نکرد. یک بار دیگر میبینیم بله اینجا هیچ عملکرد ویران کردن قاعده بازی از سوی علیشیر سفارов دیده نمیشود.
خیلی پرتاب بلند دو بازیگر حاصلات اینجا مبارزه میبرد و بعدم حمایتگران دسته روشن شادی مرادوف خیلی فاول هستند مخلصان دسته روشن البته دسته حاصلات هم مخلصانی خیلی زیاد دارند اما فکر نمیکنم که این روز با بازی دسته با شهر کلوب آمده باشند ادامه حمله دسته حاصلات از کنار راست میدان رحمتشاه احمدزاده فرصت برای سعید مختار عظیمов ضربه او و چگونه امکانیت بود برای این بازیگر اما ضربه خوب اجرا کرده نشده از سوی نیم محافظتگری دسته حاصلات بهترین امکانیتی گلزنی برای مهمانان ببینید چگونه ساموئل آفور اشتباه کرد ولی عظیمов ضربهش رو خوب انجام داده نتوانید جانبی دروازه یوگنی گریتسینکا Aydan Okran Naskov Josef Akomadi Abbos Andalibov Okran بسیار خوب اوکران و محمد ناسکوف بازی کردند با همدیگر خوب از میدان بیرون می شود و حمله دسته روشن قطع شد ایدان اوکران از کناری راستی میدان توپ را به جریمه‌گاه دسته حاصلات ارسال کرد ولی به نتیجه تیم حاصلات از مرکزی میدان به حمله می رود عظیمov و دوباره اشاره میکنه که مقابلی هم در مرکز میدان خود بازی ویران کرده شده است ضربه جریمه‌ای با فلوبوزانی دسته حاصلات من در بازی خونگی دسته روشن اعلان میکنند روی همین بازی که مبلغ‌های پولی با اون نفری که مثلا گل اول یا گل دوم زده میشه داده میشه ولی اون صحبتی که ما بازیگران دادیم در موسم سال هیچ نه که این مبلغ‌ها داده شد بازیگران و نمیدونم حالا شاید داده باشن شاید پیش از بازی بود دسته استقلال در سوپر جام شاید بعدتر ولی انیق بود یک روز پیش از بازی برای سوپر جام که اون مبلغ‌هایی که با اون فلوبوزانی که گل میزنند وعده کرده بودند نداده بودند البته این هوسمندی بسیار خوب است خیلی خوب است ولی اگر مبلغ با بازیگر بدن و باز در چند میشود هوسمندی انگیزه فلوبوزان برای به دست آوردن این نتیجه ها حمله نوبتی دسته روشن از کنار چپ میدان فرصت هست پرتو با جریمه‌گاه ولی رستم ریزویف توپ را داشته میگیرد ادامه حمله حاصلات فتلو لیمزاده پس بسیار خوب حمله دسته روشن و حالا حمله از کنار چپ میدان ادامه میکند فرصت برای فلوبوزان روشن اما پرتاب ببینید که خوب انجام نمیشود خیلی خوب بازی میکند فلوبوزی دسته حاصلات در برطرف کردن همین حمله محمد علی عزیبویف ادامه حمله دسته حاصلات آفوری جو اولین شده به توپ رسید گریتسینکا پاس به مرکز
окран. муҳаммад шариф саидхоҷа партоби хеле баланди ӯ майдон он мухлисоне нишастанд ки ором бозиро тамошо мекунанд. уман дар тамоми майдонҳо ҳамин гуна аст. бинандаи азиз, он нафароне ки тарафдори ашади даста ҳастанд ё мухлис ҳастанд ва аз дақиқаи аввал то дақиқаи 90 ҳамеша бо по рост меистанд ва шуру ғавғо мебаранд, дастаро тарғиб мекунанд, он мухлисон кулан дигар ҳастанд ва ин мухлисон ҳам кулан фарқкунанда ҳастанд. акомади окран муҳаммад шариф саидхоҷа самуил офори бахтовари хуршед ва тӯбро аз даст дод. ба ҳар сурат боз офори ҳамларо идома дод. аббос андалебов, фатҳулло олимзода аз канори чапи майдон. олимзода хеле хуб мегузарад бозингари дастаи ҳосилотро ва довар ишора мекунад ки бояд бозингари дастаи равшан аз ҷой бархезад. ҳамлаи навбати дастаи ҳосилот аз канори рости майдон. мавқеат буд барои онҳо, аммо бубинед ки бенатиҷа. خب бахтовари хуршед ҳоло аз пой афтидааст, ҳимоятгари канори чапи дастаи равшан ва шояд осебаш ҷиддӣ аст. фатҳулло олимзода боз ҳам эътироз дорад ба довар. шояд дар он ҳолате ки ӯро аз пой афтонида ва шояд андаке мухлисони ҳосилот ҳам дида шаванд. садои баланди мухлисон ҳам дида мешавад ки баъзе бозингарини ҳосилотро ном мегиранд дар майдон. камтар аз 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то поёни нимои аввали вохӯрӣ байни дастаҳои равшан ва ҳосилот. ҳисоб 1-0. хуб, мо болотар дар оғози гузориш дар мавриди ситоди мураббиёни дастаи ҳосилот гуфтем, аммо дар мавриди дастаи равшан нагуфтем. бояд гуфт ки ба Тоҳир Муъминов дар ситоди мураббиёни дастаи равшан Нажмиддин Толибов, яке аз мураббиёни хуби футболи кишвармон, кӯмак мекунад ва ҳамчунин гуфта мешавад ки дар дастаи равшан ҳоло мураббиёни дигар нестанд, масалан мураббии тактик ё мураббии тайёрии ҷисмонӣ, ин гуна мураббиҳо нестанд. шояд дар нақша бошад барои солҳои минбаъдам, вале 2 нафар мураббӣ дар ҳайати дастаи равшан фаъолият мебаранд. ва ҳоло ҳолати Сафарали Каримов чандон хуб нест. ба ӯ кӯмак расонида мешавад. дақиқаи 42 бозӣ.
равшан ва инҷо қоида вайронкунӣ будааст. дар ҳамлае ки Фатулло Нимзода анҷом дод. خب محمد شریف سیدخوجا حالا از کنار چپ میدان ضربه جریمه‌ای ба дохили ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот ирсол хоҳад кард. партоби ӯро муҳаммадали азизбоев баргардонид ва боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ. биёед мебинем خب محمد شریف سیدخوجا باز امکان دارد که از این موقع ضربه جریمه‌ای نوبتی را اجرا کند. با سفرعلی کریمов حالا هم کمک اولیه طبی رسانیده می شود. حالتش چندان خوب نیست اگر خطا نکنم. حالا ضربه جریمه‌ای پرتاب محمد شریف سیدخوجا ولی تو روز با دست رستم رضایف می رسد. Samuel Ofori, Naskov, پرتاب خیلی بلند و اینجا هم حمله دسته روشن به نتیجه به پایان است. ثانیه‌های با شمار تا پایان نیمه اولی رقابت باقی مانده است. بیننده ارجمند حساب 1-0 و دسته روشنی کلوب پیشرفت است با همین حساب و حالا چند ثانیه دیگر باقی مانده است. 2 دقیقه اضافه کرده می شود به نیمه اولی رقابت از جانب داوری مرکز عبدالله давлатов. یک بازیگری دیگری دسته روشن حالا از پای میافتد. مگر محمد ناسکوف وقت کوشی هم در بازی چمپیونات تاجیکستان خیلی و خیلی زیاد اتفاق میافتد. ببینید در بازی موزه خیلی زیاد این حالت به نظر میرسد ولی اینجا بسیار قاعده بازی رو دغل ویران کرد. خطای خیلی دغل بود از جانب دالیر شومورودов مقابل محمد ناسکوف. خلمرود назаров پرتاب خیلی بلند جوزеф акомади با او امکانیت نداد. رحمتشاه رحمتزاده ارسال تو به کنار راست پرتاب خیلی بلند با کنار راست و اینجا وقتاوری خورشید مبارزه می‌برد با فولوبوزی دسته حاصلات و همینطور تو از میدان بیرون میشود. 2 دقیقه ایلاوگی داور هم حالا پایان یافته ایستاده است و صدای اشتراک داور عبدالله давлатов از انجام نیمه اولی رقابت درک می‌دهد. حساب 1-0. بیننده عزیز مؤلفی گل یگانه بازی امروزه محمد شریف سیدخوجا نیم محافظتگری دسته روشن است. ما بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسم دوم رقابت. با ما باشید. یک خاطرشان میکنیم که بعد از انجام این بازی بود که مرتبه برگزار میشود و
هنوز امکان دارد که بلیط‌های خوشبختی خود را در اینجا دسترس نماید. خواهش میکنم اون نفری که بلیط میفروشد من در این کنج ایستاده است، من در این کنج ایستاده است، خواهش میکنم میتونید که از همینجا بلیط رو دسترس کنید. البته بود میکنید، خریداری کنید، البته بود میکنید. جایزه های خیلی خوب هستند. همین به کسی از شما میسر میشود که صاحبی جایزه شود. بگیرید.
бинандаи азизу арҷманд ба қисми дуюми бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Ҳосилот бармегардем. ҳисоб баъд аз нимаи аввали дидор 1-0 аст ба фоидаи дастаи мизбон ва ягона гол ҳам ба Муҳаммадшариф Саидхоҷа тааллуқ дорад ки Мавсуф дар қисми аввал аз зарбаи ҷаримавии тӯбро ба дохили дарвозаи Рустам Ризоев кард ва ҳамин тавр тими Равшанро ба пеш баровард. ва оғози қисми дуюми рақобат ҳоло бидуни таъхирот дар ҳайати дастаҳо шурӯъ хоҳад шуд. на дар ҳайати дастаи Равшан ва на дар ҳайати дастаи Ҳосилот тағйиротҳо анҷом намешаванд. ёдовар мешавем ки дар 2-3 дақиқаи охири қисми аввали рақобат онҷо андаке капитани дастаи Ҳосилот Сафарали Каримов ҷароҳат гирифт ва ин боис шуд ки ӯ чанд дақиқаи охир дар майдон набошад. ва ҳоло дар қисми дуюми рақобат мебинем ки Сафарали Каримов омода аст ки ба дастаи худ кӯмак намояд. хуб, биёед бори дигар ба ҳайати дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. аниқтараш шурӯъ мекунем эълони ҳайати дастаҳоро аз меҳмон тими Ҳосилот дарвозабон Рустам Ризоев аст. ҳимоятгарон Мелод Байрампур, легионери эронӣ, Сафарали Каримов, капитани даста Далер Шомуродов, Раҳматшор Аҳмадзода ва Алишер Сафаров. дар марказ Наврӯз Рустамов дифоъгар аст ва Сафарали Каримов нимуҳофизатгар. ҳамчунин нимуҳофизатгарон Абдураҳмон Нозимов, Саид Мухтор Азимов ва Шодиҷон Муродов. дар хати ҳамла Муҳаммадалӣ Азизбоев. сармураббии даста Амин Субҳонӣ аст. ҳоло ҳамлаи дастаи Равшан вале бенатиҷа. бозингарони хатти дифои дастаи Ҳосилот ин вазъиятро рафъ карда тавонистанд. хуб, дастаи Равшан дарвозабон Евгений Гритсенко, ҳимоятгарон Холмурод Назаров, капитани даста ва Самуэл Офори ҳар ду ҳам дар хатти дифои марказ бозӣ мекунанд. аз канори рост Муҳаммад Насков ва аз канори чап Бахтовари Хуршед. дар марказ Айдан Окран, Аббос Андалебов, Ҷозеф Акумади, Фатҳулло Олимзода ва Муҳаммадшариф Саидхоҷа. дар хати ҳамла Амирҷон Сафаров. Тоир Моминов сармураббии дастаи Равшани Кӯлоб аст. ҳайати доварон дар бозии имрӯза Абдулло Давлатов бозии имрӯзаро доварӣ мекунад. рефери фифа аз ноҳияи шаҳри Нав Фарҳод Қуралов, ассистент рефери фифа аз шаҳри Душанбе ва Ҳамза Шоймардонов доварии дараҷаи якум аз ноҳияи Хуросон аст. Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе довари чаҳорум дар бозии имрӯза. ҳосилот дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон бозии нахустинашро бо дастаи Файзкан баргузор карда буд дар майдони худ ки бо натиҷаи мусови ҷамъбаст шуд. баъдан шогирдони Амин Субҳонӣ дар даври дуюм дар сафар Коктошро бо ҳисоби 3-0 шикаст доданд ва дар даври сеюми чемпионати мамлакат дар майдони худ бо клуби маркази вартиш Артиш бозиро мусовӣ кард бидуни гол 0-0. дар даври чаҳорум даста аз тими Хатлон мағлуб шуд дар дерби Хатлон ва дар даври панҷум бошад бозии даста мавқуф гузошта шуд. тамоми бозии даври панҷум ки Ҳосилот мебоист дар майдони худ бо Хуҷанд рақобат кунад ва баъдан дар даври шашум онҳо дар сафар муқобили Регарфадаст бозӣ карданд ва ба бохт рӯбарӯ шуданд бо ҳисоби 2-0 ва ҳамчунин дар даври ҳафтум даври гузаштаи чемпионати мамлакат шогирдони Амин Субҳонӣ дар майдони худ бар Исхата ғалаба ба даст оварданд. Ҳосилот яке аз он дастаҳое аст ки дар мавсими имсола дар майдони худ ҳоло ба бохт рӯбарӯ нашудааст. вале дар сафар зуд дастаи Амин Субҳонӣ имтиёз аз даст медиҳад. Офори футболбозони Равшан тӯбро мегиранд ва инҷо маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст дар муқобили ҳимоятгари дастаи Равшан Холмурод Назаров. баъд аз ин рақобат, яъне ду бозии мавқуф мондаи даври даҳум, бозиҳои дигар баргузор мешаванд дар даври ҳаштум, даври нуҳум аниқтараш. онҷо Ҳосилот бо Истиқлол дар майдони худ бозӣ мекунанд. бозӣ дар майдони марказии ноҳияи Фархор барпо хоҳад шуд ва Равшан дар сафар муқобили Файзкан дидор мекунад. ҳар ду дастам бозиҳои душвор доранд.
бозии даври 9, 13 ва 14 май, яъне рӯзҳои истироҳат шанбе ва якшанбе барпо хоҳанд шуд. ва баъдан марҳилаи дуюми чемпионат оғоз мешавад. бинандаи азиз, саркарда аз ҳафтаи баъдӣ вазъияти бисёр хафнок барои Евгений Гриценко, аммо ин дарвозабон тавонист аз уҳдаи бартараф кардани ҳамлаи дастаи ҳосилот барояд. бисёр хафнок ҳам буд барои ӯ. идомаи ҳамлаи ҳосилот, фурсат ҳаст барои Муҳаммадалӣ Азизбоев. Зарба аз масофаи дур ва бисёр имконияти хуб барои дастаи ҳосилот. ва бубинед ки чӣ гуна ту ба пои дифоъгарони дастаи Равшан бармехӯрад ва самташро тағйир медиҳад. бори дигар мебинем. пас ба Муҳаммадалӣ Азизбоев бисёр хуб буд, вале Раҳматшоҳ Аҳмадзода зарбашро ҷониби дарвоза иҷро карда натавонист. хуб, яке аз имкониятҳои хуб барои дастаи ҳосилот аз кунҷи майдон. маълум мешавад ки Сафаралӣ Каримов ё нафари дигар зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. инҷо худи Сафаралӣ Каримов. партоби Каримов ба ҷаримагоҳ ва боз як вазъияти хафноки дигар дар ҷаримагоҳи тими Равшан. Самуел Лофори инҷо агар монеа пеш намеовард, шояд имконияти хубтар пайдо мешуд барои бозингари тими ҳосилот, Муҳаммадалӣ Азизбоев ё нафари дигар. зарбаи кунҷӣ аз канори чап. партоб он қадар баланд набуд. тӯбро аз ҷаримагоҳ берун метавонанд футболбозони Равшан ва аут ба нафи дастаи ҳосилот. хуб, марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистон 18 май оғоз мешавад. 18-19 май баргузор хоҳад шуд ва бисёр рақобатҳои муҳим дар миёнаи ҳафта бозиҳо баргузор мешаванд. мо бозиҳои хеле хубро дар марҳилаи дуюми чемпионат хоҳем дид. умуман дар марҳилаи дуюми чемпионат аслан 4-5 давр баргузор мешавад ва баъдан танаффус дар Лигаи олии футболи кишвар. охирин бозиҳои пеш аз танаффус ин 24 июн ва 25 июн баргузор хоҳанд шуд, даври 14 ва баъдан танаффус мешавад, чунки дар футболи Тоҷикистон равзании гузориши тобистона шуда мешавад. онҷо ҳамчунин бозиҳои ҷоми Тоҷикистон баргузор хоҳанд шуд дар охири моҳи июн ва ҳамчунин дар моҳи июн боз тими миллии футболи Тоҷикистон бозӣ дорад. ҳамчунин дастаи наврасони Тоҷикистон дар ҷоми Осиё баромад мекунад. умуман таътил аст. қариб давоми зиёда аз як моҳ дар футболи Лигаи олии футболи кишвар бозиҳои ҷом баргузор мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, Амирҷон Сафаров ҳоло бо ту бисёр хуб бозӣ мекунад. паси ба Айдан Окран, Аббос Андалебов, Бахтовари Хуршед, ирсоли ту ба канор, Ҷозеф Акомадӣ, ирсоли ту ба ҷаримагоҳ, Рустам Ризоев тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад. домои ҳамла бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот Сафаралӣ Каримов буд. зуд тӯбро ба бозӣ даровард Раҳматшоҳ Раҳматзода. на, ин Шодӣ Муродов будааст ва бенатиҷа ҳамлаи дастаи ҳосилот ба поён расид. анбӯҳи зиёди мухлисонро дидан мумкин аст дар майдони марказии шаҳри Кулуб. Мухтор Азимов ҳоло ба дастаи ҳосилот як зарбаи ҷаримавӣ меорад. хуб, дар райти дастаи ҳосилот бозингари аввал ҳоло ба майдон хоҳад омад. бозингари рақами 10 Далер Чолов ва бозингари рақами 4 Милод Байрампурро иваз мекунад. тағйироти нахустин дар бозии имрӯзам ва Чолов дар хати ҳамла бозӣ мекунад ва фикр мекунам акнун Сафаралӣ Каримов дар хати ҳимоя бозӣ хоҳад кард. Каримов ҳоло паси ба канор.
вақтовари хуршед ҷозеф акомади раҳматшор аҳмадзода ва инҷо боз як бозингари дастаи ҳосилот осеб гирифт. Саидмухтор Азимов خیلی پرتابی بلند ادامه حمله دسته حاصلات Karimov پرتابی رو دروازه‌بان یوگنی گریتسنکا داشته میگیرد. این وارانت رو انتخاب کرد کاپیتان دسته حاصلات که توپ رو با محمد علی اسیبویف ارسال کند. توسط کانال رستم امکانیت ادامه دادن حمله وجود داشت. و اینجا حمله‌گری دسته روشن هم خطا صادر میکنند مقابل نوروز رستموف. حمله نوبتی دسته حاصلات افساید نیست. دوباره اشاره میکرد که بازی باید ادامه کند و بازیگری دسته روشن محمد نصرف به نهایت عالی بازی میکند برای برطرف کردن حمله حریف. باز هم امکانیت برای فوتبالبازان دسته حاصلات. خیلی کوشش‌های زیاد دارند بازیگران مهمان. پرتاب جریمه‌گاه دسته روشن محمد شریف سعید خوجا خواست زود رو با امیرجان سفر فرستاد کند که حمله‌گری دسته روشن اومده بود برای بکسل حمله رفتن. سفارов پس به مرکز محمد شریف سعید خوجا فتول اولیم-زاده ادامه حمله دسته روشن. گزارش بسیار خوبی فتول اولیم-زاده پرتابی او و باز اندالبوف میخواهد ضربه زند. آکران اندالبوف توپ را از دست داد. عباس و عکس حمله دسته حاصلات را الان میبینیم. شادی مرادov عبدالرحمن نظیمov سید مختار عظیمی معذرت سفرعلی کریمov افاری و اینجا توپ از میدان بیرون کرده شد. Azimov امکانیت هست برای بازیگران حاصلات. سفرعلی کریمov پرتابی با جریمه‌گاه و اینجا قاعده بازی ویران کرده می شده از جانب حمله‌گری دسته حاصلات والر چولوف. وقتی خوشت باشم آسیب گرفته است. خیلی زود در بازی و جراحت می‌بردارد.
агар ӯ бозиро идома дода натавонад, ҳатман сармураббии дастаи Равшан тағйироти иловагӣ анҷом медиҳад. Амирҷон Сафаров ва воқеан вақтовари Хуршед бозиро идома дода наметавонад ва ба ҷои ӯ бошад ҳоло Амирҷони Фаррухзод ба майдон меояд ва дар дақиқаи 30 дақиқаи боқӣ монда ӯ ҳунарнамоӣ хоҳад кард. خب دو تغییرات میشود در رایتی دسته روشن امیرجانی فرخزاد و عبدالفتاح خدایدادزاده با میدان خواهد آمد. عبدالفتاح خدایدادزاده هم بعد از کارت سرخی که گرفته بود در موسم امسال حالا با میدان خواهد آمد. اگر او در خط حمله بازی کند شاید یکی از حمله‌گران عوض شود. اونجا یعنی خاص که امیرجان سفرов بازی میکند. حالا معلوم نیست که او امیرجان سفرов رو عوض میکند یا نفر دیگر را. پرتاب خیلی بلند گریتسینکا از دروازه بیرون آمد اما داور اشاره میکند که اینجا آفساید بود در حمله تیم حسیلو. خوب دقیقه 62 بازی و بازیگر عوض میشود. امیرجان فرخزاد با جای بختیار خورشید به میدان آمد. فوتبال رقم 7 و امیرجان سفرов بله با جای امیرجان سفرов عبدالفتاح خدایدادزاده وارد میدان می شود. بعد از 17 دقیقه هنرنمایی حمله‌گری دسته روشن ترک میدان کرد. Айдан Окран. Пас бисёр хуб ба марказ Аббос Андалебов. Амирҷони Фаррухзод туб аз майдон берун шуд. бисёр тубрабои хуби Фатулло Олимзода аз маркази майдон. پرتاب بلندی و با عبدالفتاح خدایدادزاده ولی باز هم به نتیجه. عبدالفتاح خدایدادزاده فتولو علمزاده اینها بازیگران دسته جوانان 20 ساله کشور هستند که قبلا شامل این تیم بودند. همچنین رحمتشاه رحمتزاده از تیم حسیلات. اینها از نسل‌های خوبی فوتبال کشورمان هم هستند اما در جام آسیا بعد آن که اهلدین تردیف از مقامش گرفته شد قبل از مسابقه و متخصص فوتبال بلاروس دعوت شد اصلا ما برآمد خوب نشان دادن نتوانستیم. موسیسی فاروق با میدان میاد بازیگری خوبی دسته حسیلات و او فوتبالبازی رقمی 26 رو عوض میکند. فوتبالبازی رقمی 19 محمد علی عزیزبویف رو عوض میکند. ادامه حمله دسته حسیلات از کنار چپ عظیموف
наврӯз рустамов. паси бисёр хуби наврӯз рустамов ба канор. сафарали каримов, партоби хеле баланд ва имконият барои футболбозони дастаи ҳосилот. зарба зада мешавад, аммо сад мегузорад Насков. Фатло Олимзода суръати хеле баланд мегирад. бозингари рақами 10 дастаи Равшан ва пас набуд аз ҷониби ӯ. бале, ин иштибоҳи худи ӯ буд ки пас надод сари вақт. ба ин хотир ҳамлаи дастаи Равшан ҳам қатъ шуд. мусиси фарок, хеле партоби баланд ва боз як вазъияти хавфноки дигар. инҷо Самуэл Офори тӯбро аз ҷоймагоҳ берун кард. ва дарвозабон ҳам омода буд барои гирифтани тӯб, тайёр буд. خب зарба аз кунҷи чап. Нозимов, Азимов, Сафаров, Сафарали Каримов, капитани дастаи ҳосилот. ҳоло ҳамлаи дастаи меҳмонро идома медиҳад. як партоби дигар, фурсат барои тими ҳосилот ва инҷо бозингари дастаи Равшан бубинед ки чӣ гуна мубориза бурд барои садди роҳи зарбаи мусиси фарок шудан. Муҳаммад Насков хеле олӣ бозӣ кард. اینجا بازیگری دسته روشن ایدان اوکران قاعده بازی را وایرون کرده است. دوباره اشاره میکند با سر که اینجا قاعده بازی 100% وایرون کرده شد. در مقابل دلیرچولوف حمله‌گری دسته حاصلات و خیلی عصبانی میشن بازیگر اینجا بوکیت و بازیگر دسته حاصلات را از پای افتانید زمانی که با تو بود دلیرچولوف و داور همین چیز رو حساب کرده. حالا ضربه جریمه‌ای داد با نفی دسته حاصلات. کی این ضربه رو اجرا میکنه؟ جانبی دروازه یوگنی گریتسینکا، یکی از دروازه‌بان‌های خوبی
футболи кишварамон ҳамин сол ки хато намекунам, албатта нест, ба ҳар сурат хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст то ҳамин лаҳзаҳо. Албатта хуб буд ё набуд, инро баъд аз анҷоми мавсим баҳо дода метавонем. Хуб, Сафарали Каримов, Мусиси Фарук ҳоло дар назди тӯб ва маълум мешуд капитани дастаи ҳосилот зарбаро иҷро мекунад. 6 бозингари дастаи Равшан девори дифоӣ месозанд, як нафар дар замин хобидааст, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа. ва мебинем ки зарба бо кадом тарз иҷро карда мешавад. ҷониби дарвоза Евгений Гритсенко, бисёр имконияти хуб барои футболбозони ҳосилот. Зарбаи Сафарали Каримов ва тӯб бо як расиш ба девори дифоӣ болотар аз дарвозаи дастаи Равшан аз майдон берун мешавад ва акнун зарбаи кунҷӣ барои тими ҳосилот. дар қисми дуюм бартари дастаи ҳосилот аз лиҳози ба миён овардани лаҳзаҳои голзанӣ зиёдтар ҳам ҳаст. ва боз қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ ин дафъа муқобили Саид Мухтор Азимов Амирҷони Фаррухзод дахал бозӣ кард. лаҳзаи бисёр аҷиб. хуб, ин дафъа масофа дуртар аст ва бозингарони дастаи ҳосилот ҳоло мехоҳанд ки шояд ягон бозигузорӣ анҷом диҳанд. машварат мекунанд 5 бозингари дастаи ҳосилот. دقیقه 72 بازی است. حالا بیا توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای دسته حاصلات. سفرعلی کریموف ضربه اجرا میشود، بسیار ضربه سخت. یوگنی گریتسنکو واقعا هم توانست که این ضربه سختی سعید مختار عظیموف رو برگرداند. واقعا هم حیران میشود که چگونه دروازه‌بان این ضربه رو برگرداند. نه، این سعید مختار عظیموف بود یا شاید او بود. چگونه این گونه ضربه رو دروازه‌بان برگردانده توانست. باز یک حمله دیگر است توی فوتبالبازان حاصلات، ولی موسیسی فاروق و رحمتچور احمدزاده که در هوا موفق بودن ضربهشون از پهلوی دروازه بیرون گردید. دقیقه 73 بازی حساب 1-0. بدبور دیگر میبینیم ارسال توپ از جانب سفرعلی کریموف است. بسیار پرتابی خوب دقیق. مقابل دو فوتبالباز حاصلات تنها جوزف حکومتی مبارزه بود. دمای حمله حاصلات فتح اوزیمزاده توپ را از دست داد و سعید مختار عظیموف حمله رو آغاز کرد، اما باز هم قاعده بازی وایرون کرده شد مقابل او. این دفعه از کنار راستی میدان ضربه جریمه‌ای به داخل جریمه‌گاه دسته روشن ارسال کرده می شود. میبینیم سفرعلی کریموف پرتو به جریمه‌گاه و دروازه‌بان بعد از اون که به توپ محمد شریف سیدخوجا رسید اون رو داشته گرفت. باز در جریمه‌گاه دسته روشن برخورد بازیگران هم به میان آمد. تا انجام این رقابت 15 دقیقه دیگر، شاید زیادتر از 15 دقیقه دیگر باقی مانده باشد و باز هم قاعده ویران کرد. خطاها خیلی زیاد صادر شده است از جانب بازیگران هر دو تیم.
محمدشریف سیدخوجا ضربه جریمه‌ای رو برای دسته روشن اجرا میکند. امین سپونی حالا گزینه دیگر رو به میدان میارد. این لیگیونری دسته هست تیمور محمد مرودov گزینه ازبکستانی. پرتاب خیلی بلند و اینجا رستم ریزویف توپ رو بیرون کرده از جریمه‌گاه. بازیگران دسته حاصلات تا این حمله را توانستند برطرف کنند و امین سپونی با لیگیونری دسته حاصلات دستور داده شده بود که باید در کدام موقع چگونه بازی کند و حالا او با میدان میاد و بازیگر رقم 22 رو عوض میکند، علیشر سفاروف رو. تو برای بازیگران حاصلات پاس با مرکز تو با فوتبال دسته حاصلات. ادامه حمله دسته روشن از کنار راست میدان ولی هم دیگر فهمی بازیگران روشن خوب نبود. اکنون با عکس حمله میروند بازیگران تیم حاصلات و هم میبینیم که چگونه اونها رقابت میکنند ولی تو برای بسیار عالی بود از جانب امیرجان فرخزاد. سفرعلی کریموف ادامه حمله دسته حاصلات پاس به کنار راست چولوف و یوگنی گریتسنکو پرتاب ایتالیا چولوف را داشته گرفت و امکانیت نداد. قسم دوم ببینید که بیشتر با حمله های دسته حاصلات صورت گرفته شده است. ابوالفتاح خدایدادزاده معذرت پرتابی خیلی بلندی و موفق برای اجرا کردن ضربه، اما ضربه محمدشریف سیدخوجا حالا با بازیگری دسته حاصلات بر میخورد. بسیار امکانیت خوب و قلای بود برای فوتبالبازان دسته روشن. محمدشریف سیدخوجا با پای چپ ضربه زد ولی ضربهش با دفاعگری دسته حاصلات برخورد. پاس به کنار چپ امکانیت ادامه دادن حمله هست. پرتاب به جریمه‌گاه ولی چی اشاره میکنه تو بر اوت بود است و نفی دسته حاصلات. تیمور محمد مرودov بازیکن روشن مقابلیت نشان میدهند. ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. حالا عبدالفتاح خدایدادزاده از کنار چپ میدان فتح‌الله علیمزاده و پسیو با عبدالفتاح خدایدادزاده بود اما بازیکن حاصلات خیلی خوب و فعال بود برای برگرداندن و برطرف کردن حمله. باز هم توپ را به بازیکن دسته روشن جوزف اکومادی ارسال توپ به عبدالفتاح خدایدادزاده دوباره اشاره میکند که هیچ چیز نیست. حمله ادامه میکند و ضربه جریمه‌ای با فایده دسته روشن. کورتیزر با رحمتشاه رحمتزاده نشان داده میشود بازیگر رقم 33 دسته حاصلات. فتح‌الله علیمزاده اندک اسب گرفته است. رحمتشاه رحمتزاده خود بازی رو ویران کرده بود و بعدا هم چنین عمل کرد نشان داد که فتح‌الله علیمزاده جراحت برداشت.
Rahmatjon Rahmatzoda. Hasan Bosingironi ҳосилот. Бозиро зери назорати худ мегиранд. Вақт хеле кам боқӣ мондаст. Ба ин хотир тараддуди бозигарони ҳосилот бештар ба хати ҳамла аст. партоб инҷо анҷом мешавад ва бозигари рақами 25 вале Холмурод Назаров тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. дар домаи дақиқаҳои боқимонда агар дастаи Равшан бештар дар хати ҳимоя бозӣ кунанд, ин шояд душвор ҳам мешавад барои онҳо. Фатулло Олимзода пас ба Фатуҳ Худоидозода, вале тӯб аз майдон берун мешавад. Шомуродов агар дастаи Равшан дар бозии имрӯза соҳиби 3 хол шавад, он гоҳ тими мазкур дар ҷадвали мусобиқа мавқеашро ба зинаи дуюми ҷадвал мебарорад. як зарбаи хеле ҳам сахт ва Евгений Гриценко ин зарбаро бубинед дар ҳаво чӣ гуна дошта мегирад. дарвозабони украинии дастаи Равшан зарбаи Далер Чолов буд ва хеле хуб зарбаро дошта гирифт. ва дастаи Равшан то он ки ҳоло бозӣ Истиқлолу Хатлон ҳам оғоз шуд ва ҷараён дорад, то анҷоми ҳамин рақобат дар зинаи дуюми ҷадвал қарор мегирад. агар Истиқлол ғалаба кунад, зуд даста ба зинаи аввал меравад ва тими Исхатов ба зинаи дуюм ва Равшан дар зинаи сеюм. Ба ҳар сурат Равшан бисёр имконияти хуб пайдо мекунад ки ба зинаҳои болои ҷадвал баргардад, агар пирӯз шавад дар дидори имрӯза. Samuel Fori va boz ham injo qo'yda vayronkuni surat megirad. Kortizar
و ساموئل اوفوری نشان داده می شود. خب در این دسته روشن بازیگر حالا ایواز خواهد شد. توهی مالا دوست آمادگی دارد. میدون شد. با تو بازیگران دسته روشن اسلوف اما تصنوانه انجام شد. حسام ریزویف اوکران ولی پس خطای اوکران با تو فوتبال دسته حسیلات عزیموف نوزیموف و باسم فایده ویران کنی و این دفعه با فایده دسته حسیلات باسم دلیبوف اندکی وسیب گرفته است. چهره امین سپانی برای ما شما نشان داده می شود. سرمربی دسته حسیلات پرتاب جریمه‌گاه تیم روشن وضعیت خطرناک امیرجان فرخزاد توپ را بیرون میکند. موج دیگری حمله دسته حسیلات ادامه میکند و خیلی زیاد ابوفتوح خودروزاده حالا امکان بود به توپ رسد ولی بازیکنان دسته حسیلات زود توپ را از اول با بازی در آوردند. ثانیه‌های به شمار باقی مانده است تا انجام وقت اساسی رقابت و باز ما شما را بیننده عزیز شاید دقیقه دواکی هم باشد از جانب داور 3-4 دقیقه شاید زم و رقابتی امروزه بین دسته های روشن و حسیلات. فرصت ادامه دادن حمله هست برای دسته حسیلات. تو باز هم بیرون کرده شده از جریمه‌گاه. چهار دقیقه علاوه کرده می شود و وقتی اساسی بازی. پرتاب خیلی بلند و جریمه‌گاه حمله فوتبال‌بازان حسیلات امکانیتی ضربه‌زنی هست و در این لحظه جونی فرخزاد ببینید تو رو چگونه پیش از اون که ضربه زن رحمتشاه رحمتزاده گرفتنی بود و ضربه رحمتشاه رحمتزاده هم خطا رفت. بردگر توجه میکنیم به این حمله ای که فوتبال‌بازان دسته حسیلات داشتند. از 4 دقیقه علاوه کرده حالا 1 دقیقه‌اش سپری شده ایستاده است. فوتبال‌بازان حسیلات تا حمله خود را ادامه میدهند. موسیسی فراک ادامه حمله دسته حسیلات و بیرون کرده می شود.
партоби хеле баланд. зарба аст масофаи дур ва тӯб бозам ба пӯи фурӯбозони дастаи Равшан бармехӯрад ва Мирҷони Фаррухзод онро аз майдон зада берун кард. идома дорад ҳамлаи дастаи ҳосилот. партоби Наврӯз Рустамов ба ҷаримагоҳ имконият буд ва зарба аст паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. 2 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. дастаи Равшан наздик мешавад ба пирӯзӣ навбатии худ дар мавсими мисолат. 2 пирӯзӣ аз ин пештар футболбозони дастаи Равшан доштанд. яке бар Кӯктош бо ҳисоби 3-1 дар ҳамин майдон. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан вале бенатиҷа. ба дигари ғалаба бар тими Истиқлол. 2 ғалаба доштанд бар Кӯктош ва Истиқлол ва он ҳам ҳардуи онҳо дар сафар дар майдони худ назарат дар сафар. ҳоло Равшан дар мавсими имсола пирӯзӣ ба даст наовардааст. дақиқаи 93 бозӣ. партоби хеле баланд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. фурсат барои дастаи ҳосилот ва зарбаи Раҳматшор Аҳмадзодаро бармегардонад Муҳаммад Насков. ҳоло Крис Эммануэл Како ба майдон хоҳад омад. дар дақиқаи охир дар сониҳаи охира нехташ. Рустамов партоби ӯро бизингарони дастаи Равшан берун карданд. Аббос Андалиебов ва Фатоҳ Худоидодзода ба тӯб нарасид дар ҳамин лаҳза. ва шояд ин охирин имконият бошад барои дастаи ҳосилот. Холмурод Назаров, Саидмухтор Азимов, Раҳматшор Аҳмадзода, Азимов. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи ҳосилот вуҷуд дорад. Раҳматшор Аҳмадзода вале офори бубинед ки чӣ гуна тӯбро олӣ аст назди пои мегирад. домар ҳоло иҷоза медиҳад барои идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот. зарба аз масофаи дур ва гол! ин чӣ голе буд аз ҷониби Саидмухтор Азимов дар дақиқаи 94-уми рақобат. бинандаи азиз, ва инашро шояд касе интизор надошт. барои футболбозони Равшан 5 сония лозим буд ки то ғалабаи худро ҷашн бигиранд. аммо дар ҳамин лаҳза бозингарони дастаи ҳосилот тавонистанд дар як ҳамлаи худ муваффақ шаванд ва ҳисобро 1-1 кунанд. Равшан боз ҳам дар сонияҳои охир фурсатро аз даст дод. барои пирӯз шуданд дар майдони худ. ва Евгений Гриценко ҳам натавонист зарбаи бозингари дастаи ҳарифро баргарданд. Рустам Ризоев пироҳани худро ба бар кардааст. дарвозабони собиқи Равшан ва дарвозабони феълии дастаи ҳосилот. ва фикр мекунам садои ҳуштаки довар бале аз анҷоми рақобат дарак медиҳад. Равшан 2 имтиёзи тиллоиро дар майдони худ аз даст медиҳад. то дақиқаи 94 онҳо бо ҳисоби 1-0 пешсаф буданд ва 5 сония лозим буд ки даста ғалабаи муҳими худро ба даст оваранд, вале муваффақ шуда натавонист. Евгений Гриценко асабӣ мешавад ва бозӣ бо натиҷаи 1-1 ба анҷом мерасад. дӯстони арҷманд, Саидмухтор Азимов муаллифи голи наҷотбахши дастаи ҳосилот дар поёни рақобати дастаи Равшану ҳосилот ва як голи дастаи Равшан ба Муҳаммадшариф Саидхоҷа тааллуқ дорад. бинандаи азиз, гузориши мустақимо ба анҷом мерасад аз бозии ин дастаҳо. бо Холмуродзода будам ки ин бозиро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.